The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and marrow, and is a critic of thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. My son, do not forget my teaching, but let your heart keep my commandments. For length of days and years of life and peace they will add to you. How happy are those who hear the word of God and obey it. The next few moments are devoted to silent prayer. You have the privacy of your priesthood, the option of rebound, if necessary, to ensure the filling of the Holy Spirit for the perception and metabolization of Bible doctrine. You also have the opportunity of blotting everything else out except concentration on the teaching of the Word of God. In preparation for our study, let us pray. Let us pray. Most gracious Heavenly Father, we thank Thee for the privilege of being sustained logistically in this, the devil's world, and for the privilege and the opportunity of fulfilling the most exciting and unusual plan of all human history. We are grateful that we live in the church age and in no other dispensation where we have been given so much and where the significance of the ordinary believer is beyond measure. We now pray that God, the Holy Spirit, will challenge us regarding the things that we are going to take up, for we ask it in Christ's name. Amen. Well, good morning or good afternoon as the case may be. Nianasab kita sa atong pagtuon sa pulong sa Dios og salamat sa Dios sa iyang gihatag nato nga masanag nga pangisip ana sa maayong panglawas. I hope ana ka sa maayo kapiskay sa lawas, alert, skill, gipabuhi pa kita sa Dios, nagaginhawa pa ta, all because of God's mercy, God's love, God's courtesy, and His grace. We don't deserve it, we do not earn it, nor work for it. Kay grasya man kining tanan. So ani usab kita aron magatuki na usab kita sa mga butang nga may kalabutan sa atong adlaw-adlawng panginabuhi ingon nga mga Kristohanon. Agi og review ato namang gihisgutan sa past lesson nato that as a believer, kung ikaw sa magtotoo, nakadawat ka na kang Ginoong Jesucristo nga imong manluluwas, you cannot run your life by fear. Kaya mo mga atong duputan paghisgot ang fear, ang kahadlok. So, you cannot run your life by fear through the use of your emotion. Kaya ang fear, ang kahadlok, gikan masatong pagbati. We have said that fear is an emotional sin. Sala man kini. We should never be dominated by emotion, since emotion has no thinking. Dili man kini makaunahuna. O gato maghisgutan ang duruha ka klase o grupo sa mga emotion. Duha kini ka klase, normal emotion o abnormal emotion. Ang normal emotion is when a believer responds to what is in his prefrontal lobe. Unsa nga na diya sa iyang una mao kini gamiton sa pag-respond, pagtubag.
Whereas the abnormal emotion, lahi man kini kay kung ang usa ka magtotoo mo react to what is truth, unsay kamaturan, mo react siya sa maong kamaturan, and what is in his prefrontal lobes. So, ang diferensya lang sa normal emotion is the believer response, matubag. Whereas ang abnormal emotion, ang magtotoo mo react. Okay? So, emotion, therefore, should never be the basis of a spirit of believer's spiritual growth level. Way labot ang imong pagbati kung bahin na sa imong espirituhan ng pagtubo. It has no basis in the spiritual life. It is Bible doctrine that is the basis. And talking about emotions, fear is part of it. So, fear is an emotion. Okay? O ganito manggisgutan usab nga, we have to achieve and acquire these three spiritual skills nga itong gisgutan by our spiritual momentum inside the operational divine sphere, fulfilling the protocol plan of God. Now, your spiritual life is what you think. Kaya ang Proverbio Kapitulo 23, versikulo 7, nagaingon man, unsay mong ginahuna, mo ka na ikaw. What you think is what you are. Now, we are discussing here the sin of fear, since fear is a mental attitude sin, and if it controls the emotion of the believer, that believer's spiritual life is devastated, maguba. So, ang emotion should not be used in meeting problems in life. Ayaw gamita ang kanang imong pagbati. Kung ikaw mo tagbo, mo sugat, o mo atubang sa mga suliran sa kinabuhi, ayaw gamitan ang imong pagbati, gamitan ang imong utok. When emotion takes over, doctrine is erased. Murag mapampas ang doktrina, ang pulo sa Dios. Kaya ang courage, ang kaisog, is claiming God's promises before problems come in life. Remember that when problems in life hit us, mo igo kanato, gikinahanglan nato ang paggamit sa mga saad sa Dios aron sa ingon niya na kita kahimo sa pagtagbo sa atong mga suliran o kita magmadinaugon over those problems, which means what God will do to those problems. Imong tan-aw ng Dios kung sa iyang himuon niya ng mga problema nga imong giatubang. Apan, be sure, God's promises, His Word, are metabolized. Gigaling na ba, gituuhan na nimo, imong gibarugan na. Kaya kung kutob ra lagi sa imong pagdungog, wa ka na epekto sa imong spiritual life. Imo kining balhinon pinag sa imong pagtuo, pagdawat, pag-angko niini. Ay hapa kini mahimong unsa magamit sa imong adlaw-adlaw panginabuhing Kristohanon. Now, the antidote of fear is courage, derived from metabolized Bible doctrine nga gigamit. Ang kaisog is thinking Bible doctrine under pressure. Courage is a mental attitude with metabolized Bible doctrine. Gituuhan na nimo kanang doktrinaha o pagtulunan na gikan sa pulong sa Dios o imo na kining gigamit sa imong adlaw panginabuhing Kristohanon, kay imo naman kining giangkon, gituuhan o imo na kining gisagop diya sa imong kalag. So, balikon ko nga courage is a mental attitude with metabolized Bible doctrine. Normal emotion responds with Bible doctrine to any crisis in life. Abnormal emotion reacts to any crisis in life. Atong angay hinumduman kadto laging
gisulti sa pulong sa Dios. What we think is what we are. Proverbs 23 unsa 7. Ayaw na ka nakalimti. Now, Jeremiah 17:10 nagaingon, I, the Lord, searcheth the heart. I test the mind. Now, kining heart diha, kardia sa Grigo nga pulong. Leb kini sa Hebrewanon. Leb, L-E-B. Now, again, emotion is a problem to people, depending on what kind of emotion he or she uses. Either good or normal emotion, or bad emotion, abnormal emotion. Of course, when we use the bad emotion, naay suliran, naay problema, unlike using the good emotion. Good emotion only uses what God designed it to be used, which is to respond to the frame of reference or mental attitude. Ang bad emotion, the abnormal emotion, reacts to our mentality, while the good emotion, normal, responds with truth. Inubanan ka na sa kamaturan. Ang usa ka magtotoo, kansang basihanan o basis to grow spiritually is his emotion is not actually going anywhere in his spiritual life. Kung amo ka na iyang basihan to grow spiritually ang iyang emotion, he is not actually going, wa siya ay kapaingnan niya na. Wa siya ay destino niya ng iyang paggamit sa iyang espiritual ng pagkinabuhi. It is Bible doctrine and the filling of the Holy Spirit, pagpuno sa Espiritu Santo, mao ang angay is supposed to be our basis in growing spiritually, not emotion. So I hope maklaro na ni nato nga dili angay gamiton natin emotion tong pagbati when it comes to growing spiritually. Dili ka makatubo pinagi niya na. Ang basihanan lang sa espirituhanong pagtubo mao ang doktrina sa pulong sa Dios o sa pagpuno sa Espiritu Santo kanato. Mao kanay hinungdan ngano nga gikinahanglan nato ang pagtuon sa pulong sa Dios sa adlaw-adlaw nga pagi. A believer who uses his emotion, not Bible doctrine, becomes an enemy of the cross. Enemy of the cross. Kaaway ka sa cross. You are a loser believer. Now, there are believers who make their emotion their God. Ambot pasabot, their priority. Ang ilang emotion. Kay, this is the world's modus operandi. Karon, the world system, pagi man ni Satanas. O atong hisgutan kining tuto ka mga arrogant skills. Ang kahanas sa pagkamapasigarbohon o mapasitason. Ang una nini ang self-deception. Ang paglingla sa imong kaugalingon. Ikaduha, self-justification. Ang kanang pagmatarong sa imong kaugalingon. O ang ikatulo, mao ang self-absorption. Absorption, imong angkon sa mong kaugalingon nga naga-absorb ka sa imong kaugalingon. Mao kana ang totoo ka arrogant skills nga we have to be very careful. A believer can either be under the power of the Holy Spirit or under the power of the old sin nature. Ang ngayon nato hinumduman ka na. Sa na ay bahin sa atong kinabuhi. O there is a point in our life na diyan ang mudumala sa atong kinabuhi mong either ang kinayang makasasa or ang Espiritu Santo. Kaya naamang goy bugno kini, bugno tali sa Espiritu Santo o sa atong kinaiyang makasasala.
But it's a matter of choice. Anahatay kapilian. Buot patang magpadumala sa atong kinay magasasa o magpadumala sa Espiritu Santo. A true, genuinely brave Christian is one who has courage under pressure. Nasa kaisog. Taliwa sa mga pagbiit. O kanay buti pasabot diha. Therefore, a believer has to metabolize Bible doctrine to be able to use that Bible doctrine. Sa ako nang ginaingon lagi, nga usa ka pagtulunan sa pulong sa Dios o doktrina, ingnon talang, ang doktrina nga imong nakatunan, kundili nimo na tuuhan ang kunon, imong sagupon, imong dawaton, way may tabo sa imong espirituhanong kinabuhi. Way may tabo. Kay ang usa ka magtutuo nga nagatuon lang kutob apan wa niya dawata wa niya tuohi, way may tabo. Mao bitaw nang pulong sa Dios naga mando kana to, be not only hearers of the word but be doers. See, studying God's word is one thing, but applying, believing it and applying it to our life is another thing. Therefore, a believer has to metabolize Bible doctrine to be able to use that Bible doctrine. So, akong balikon, nga ang Diyos nagamando sa mga magtotoo, kanatong mga magtotoo, to be doers of the word, not only hearers of the word. Again, it is a matter of choice. Anara na nimo, na kay kapilian. Kinahanglan atong hinumduman kining the doctrine of stimuli. Ang stimuli mo kana ang pag-aghat, pagdani, pag-aghat nga ihatag sa Dios sa tao. So, mo kini ang ingnon ta atong ipakita kanimo nga ang kaluwasan mo kana ang stimulo sa Dios. Okay? Atong drawhan, mag-draw kita og cross symbolizing salvation. That is God's stimulus. Stimulus, pag-aghat. See? Pag-agda. I hope husto ng pag-Bisaya. Pag-agda o pag-aghat. Stimulus, mong cross. Ang pulong sa Dios nagamando o nagatugon. Believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. Acts 16:31. Mga buhat 16:31. Mao kana ang stimulus. Unya, tanang stimulus na ginahanglan man kini og tubag. All stimuli need response. So, tan-awon sa Dios ang atong volition, ang atong free will. Unsa itong gamiton niya ng duha ka dapit sa free will? It's either yes or no. So katong stimulus nagaingon tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Ang Dios nagatan-aw sa imong tubag. It's either yes or no. So kung ang imong response moingon og yes, resulta nga ang Dios na nagakontrol niya na. Unsa resulta? Sa imong pagdawat kang Ginoong Kristo, ikaw maluwas. Eternal life is imputed to you instantly. John 3:36 says, he who believes in the Son, Jesus Christ, has life, eternal life. Okay? Mao kana ang unang bahin niya ng bersikulo. He who has the Son, Jesus Christ, has eternal life. Mao kana resulta. Adto kita pikas. Ang usa ka tawo nakadungog sa maong stimulus, tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Gamiton niya ang iyang negatibo nga bahin sa iyang volition of free will. Kaya lagi duha man ka bahin ng atong duha ka pole. There are two poles in our volition. The negative pole and the positive pole. Human naman ito isiguta ang positive pole,
Ari ta diri sa negative pole. Ang tao na kadungog sa maayong balita sa Koloasan, siya mutubag pinagi sa pag-ingog, dili kumutuo. Okay? Negative pole sa iyang free will. Unsay resulta? John 3:36, again sa ikaduhang bahin ini, he who does not believe in the Son. In other words, dili niya dawaton sa Ginoong Kristo ngayong manluluwas. He does not have life. Wala siya kinabuhing dayon. Hinunua ang kapungot sa Dios magapabilin diha kaniya. So, ang ikaduhang bahin sa John 3:36 says, he who does not believe in the Son does not have life, but the wrath of God abides on him. Ang wrath of God, mao ang linaw sa kalayo. Revelation 20:15. Okay? Mao kana ang pagpasabot dinhi ang stimulus. Alang kana sa mga tanang tao. Mao kana stimulus sa tanang tao. Nakaron kung imong gidawat na sa Ginoong Kristo ang imong manluwas, nahimo ka na unsa? Magtotoo, Kristohanon, anak ka na sa Dios, gitimrihan ka na sa Espiritu Santo, mo ay magakalifikar nimo sa pag-uban na sa Dios sa eternidad, hangtod sa hangtod, wanay kamatayon. Unya, unsa pa? Ikaw, ang imungan isuwat na dito sa Lamb's Book of Life. Nga mao kanay basihanan kung ikaw kalifikado ka na bang muuban sa Dios dito sa eternidad. You see? So, karon ang stimulus, human naman sa tanang tao, ang stimulus para na nimo magtotoo. If you have believed in Jesus Christ as your Lord and Savior, magtotoo ka na, Kristohanon ka na, karon hatagan gihapon kag stimulus. Ang Dios mo pada gihapon nimo og stimulus, pag-agda, pag-agni. Okay? So unsa mang pag-agda ug pag-agni sa Dios, kanimo nga magtotoo. Okay. The Word of God. Unsay tugon sa Dios, 2 Peter 3:18, but grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Mao kanay tugon sa Dios, mando sa Dios nga ikaw patun-on sa pulong sa Dios on a daily basis. Daily basis. Ganong daily basis? Tungod kay kita mukaon pog material food on a daily basis. Kinahanglan pakanon ng atong kalag aron magatubo kini. Sumo ka na stimulus sa Dios. Okay? Adto kita sa response, tubag. Duha gyapon kabahin sa atong free will. Negative pole, positive pole. When you say yes to the Word of God, sa mando sa Dios, nga magtuon tas pulong sa Dios, then unsay resulta? Anto dayon ta sa resulta. Kaya atong giingon nimo, every stimuli or stimulus needs a response. And every response has a result. Karon ang resulta, unsa man? Ang resulta sa imong pagdawat, pagtuo, pag-angkon sa pulong sa Dios, tugon, but grow in grace in the knowledge of the Lord Jesus Christ. So, karon ang resulta, mao kini mga resulta. Blessings, prosperity, promotion, success. Mao kini ang resulta nga gikontrol sa Dios. Ang Dios na nagakontrol sa resulta. Ang Dios dili magkakontrol sa imong tubag. Dili. Kay nagatahod man ang Dios sa imong kaugalingong kauuton, sa imong free will. Imo man kining gimbutan. Mingon ka, mutuo ko, mudawat ko. Karon mao kini ang resulta. Mga panalangin, mga kauswagan, mga promotion, o mga success, mga kalampusan.
kung sakto man ka ng Binisaya, mga kalampusan. Okay, anto tis pikas. Kung ang usa ka magtutuo mo tubag negatively, paingon siya gani, wa ko'y panahon na, wa ko'y gana na, wa ko'y interest. So, dili siya magatuon sa pulong sa Diyos. Magtutuo siya, ha? Luwas siya. Kung mamatay na siya, atog yun na siya sa langit. Mao kanay unsa. Pasalig ka na sa Diyos. Garantisadong pasalig. Once you believe in Jesus Christ, you are saved. Once saved, always saved. Mao kana ang doktrina sa eternal security. You are secured. God is not an Indian giver. Nga kung ikaw magkasaha, muingon na siya, abawion ako itong akong kaluwasan gihatag nimo, kaya nakasaha ka. Now actually, ang sa dili na issue. Kay gipapas na kadto sa imong pagdawat ni Kristo, gipapas na past sins nimo. Kaya nga naman, magtutuo ka naman, anak ka naman sa Dios. Ang panlagi, kung masipyat ka, mugawas ka sa pakigambitay sa Dios, gumikan sa imong pagbuhat og sa. Once you commit sin, you become carnal. Carnal. So ikaw latuson sa Dios kay nahigawas ka naman. Apan ang Dios matinumanon gihapon sa iyang paghatag kanatong paagi nga kita mahibalik. 1 John 1:9 which says, if we confess our sins, He, God, is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Diha balik na po ka sa sod o makapadayon na ka sa imong pagtuon sa pulong sa Diyos, pagtubo. See? Now, by the way, ang rebound or confession is not a license to sin. Dili ra ba na lisensya nga ikaw makasa. Ang uban gud magsalig ba mo ingon sila, nabit tayo rebound, nabit tayo confession. Anyway, makabalik man ko anytime. But dili na mo'y lisensya sa imong pagpakasa. It is, unsa? It is a license for you to serve. License to serve God. Aron ka makapadayon sa pagtuon siyang pulo pagtubo diha sa iyang kahibalo o grasya kang Ginoong Kristo. Okay. So mao kadto ang imong response dili unsay resulta. Wanto ta sa resulta. Okay? Ako na ginayon nimo, every stimulus needs a response and every response has a result. Now, ang resulta sa imong way pagdawat sa mando sa Dios nga dili ka mutuon sa pulo sa Dios, wa ka may gana ka ha. Okay, unsay resulta? Bantay kay na mga resulta. Adversity, demotion, failure, cursing. Sa Binisaya, adversity, mga katalagman, mga pag-us-us, hinunta. Ang demotion is pag-us-us, pagkunhod, di na asinso kung unsa. Nahagba ka, us-us nung ka. Failure, kapakyasan, cursing, pagtunglo. Mao ni resulta. Nawa ko maghimo-himo ni basig mo yung diin mo siya na magkuha niya na. Gikan in town kini sa doktrina sa pulong sa Dios. Nga kini giandam na ni sa mga unsa, mga evangelical o doctrinal nga mga pastor teachers nga may gasa sa pagtudlo, gihataga gasa sa Dios, o kini ilang gikuy-kuy, ilang gitun-an, ilang gikub-kub, ilang gisuta, gitino kinintanan nila, ug mo kini resulta. Nga kung ikaw negatibo sa pagtuon sa pulong sa Dios, na mao kini ang resulta. Na mga katalagman, na pag-us-us sa imong kinabuhi, na mga kapakyasan, ug na pagtunglo. Wa tay mahimo nini. Okay? Mao kana ang pagpa-klaro kanimo. Now, padayon, a believer who has been provided by God eternal life, yan ang higayon imong gituan si Kristo ng imong manluwas, hatagan kadayon, suluban kadayon sa kinabuhing dayon. But, who prioritizes his emotion gihapon,
is perpetually in a state of fear and worry. Ang ipaklaro ni mo ni. Ang usa ka magtotoo nga luwas man ang magtotoo, luwas sa iyang pagtuo kang Jesucristo. Luwas na siya. Apan iya ang pasiunan niya, mao gyapon ang iyang emosyon, iyang pagbati, kini siya perpetually in a state of fear and worry. Magtotoo na siya, pero naagihapon ang iyang pagkahadlukan o pagka mabalakon. Naagihapon. Okay. He is a loser believer. Tungod lagi sa iyang pagka-negatibo. He is a loser believer. Pildiro nga magtotoo. He lives in the state of fear, worry, anxiety, insecurity. In short, he is living just like an unbeliever. Di ba? Tanaw ni mo siya, mura ra gyud siya og dili magtotoo. Kaya iyang way of life, ang iyang panginabuhi, ang iyang living, way of living, sama ra sa usa ka dili magtotoo. Why makita diha niya nga siya magtotoo? Okay? You see, we have to learn how to distinguish the normal emotion and the abnormal emotion, and how unsaon to avoid using the abnormal emotion. Ikinahanglan nga atong makatunan unsaon nato pag diferensya niining normal ug abnormal emosyon, ug unsaon nato pag likay niining abnormal emosyon. Remember, we're talking about the sins of emotion or emotional sins. Again, abnormal emotion devastates our spiritual life. Makabungkag sa atong espirituhanong panginabuhi. While normal emotion promotes happiness, success, and capacity to appreciate God's grace provisions. Namaw na. Anak ka na makatagamtam sa kanindot di ay sa pagkinabuhing Kristohanon. Ang grasya nga gisangkap sa Dios kanato. Unsay gisulti sa Filipos 4:19, my God shall supply all your needs according to the riches of Christ Jesus. According to His riches in Christ Jesus. Mao kanang Philippians 4:19. So, God's provision man kini. Kining resulta sa paggamit nato sa normal emotion. When we use normal emotion, it promotes happiness, success, and capacity to appreciate God's grace provisions. But again, it's a matter of choice. Anarats imong pagpili. What do you mean by fear, panic, ploy? Ano yung pangutanan niyo? Unsay buta sabot? Fear, panic, ploy. What is a ploy? P-L-O-Y. Ano sa maning ploy? Well, it's a game. A contest. Example, ang usa ka tao meets another person who both has ability to play any game or contest. Murabag, pantay-pantay sila nga mga maing laki. So, we can say, these persons will play this game. Magduwa gini sila. Duwa gini ron. Atong masulti. Fear and panic are going to play. To contest each other. Duwa gini ron. Fear and panic. Now, kitang mga magtotoo, we believers should never be engaged in this thing called fear, panic, ploy. Nili kinahanglan nga appeal ta niini. Okay. Atong reviewon kadtong 7 ka categories of categorical problems. Okay? Number 1, distraction from self and others. Pagkalinga. Because of us, because of our arrogance, and because of others. Okay?
So, naanay mental attitude sin, sins of the tongue, overt sins, gumikan ini. Nalingan na ta, na-distracted na ta. Gikan sa atong kaugalingon o gikan sa ubang tao. Now, mo na una. Ikaduha, fear and other emotional problems like panic. Ano ikaduha? Ikatu, rejection, pagsalikway by our friends, by our loved ones. Number 9, death or dying. Ang naay mamatay o ang pagkamatay, pagpaingon sa pagkamatay, no, problema kini. Number 5, timing. Ang tukma nga sibo, tukma nga panahon, higayon. Timing. Number 6, promises versus integrity. And number 7, old signature na itong kinayang makasasala and fragmentation of trends. Pagkabungkag sa atong uso, ingnon ta. Okay. Regarding fear, nagisugot kahadlok, pagkahadlukan. Regarding fear, a coward cannot think under pressure, but a brave person can with relaxed mind. Akong balikon, regarding fear, a coward cannot think under pressure, but a brave person can with metabolized or relaxed mind. Concentration, therefore, is required in studying Bible doctrine. Ikinahanglan ng atong pagtutok, concentration, pag-focus, pag-punting. Remember the principle, atong kinahanglang hinumduman kining prinsipyo dinhi sa doktrina. The rate of learning must exceed the rate of forgetting. Kinahanglan nga ang rate sa pagkat-on kinahanglan mulabaw kini sa rate sa imong pagkalimot. See? The rate of learning must exceed the rate of forgetting. So, there must be consistency in spiritual momentum, consistency in inculcation, kining pagsinilsilay, consistency in metabolism and applying Bible doctrine. Consistency in concentration is critical to a believer. May nungdanon pa kayo, bililhon pa kayo, critical kayo. Consistency. Don't forget that crisis and disasters will just hit a believer instantly. Kalitra ba? O kalitra hamag nimo o mo strike nimo, mo hit nimo. Crisis and disasters. And when they hit us, do we have the skill to handle them? Mo ni pangutana. Na nabatay kahanas sa pag-atubang kanila. Remember what happened to Job? Did he fail when the disasters hit him? Wala ba? He even bravely said, "The Lord giveth, the Lord taketh away. Blessed be the name of the Lord." Mora na iyang barugan sa pagkamatay siyang napo ka mga anak. Instantly. Nya, sunod ayon itong dihan na iyang mga sulugon. Nyor, nangasunog maning imong mga properties. Nyor. So, natarantar ba si Job? Wa. The Lord giveth, the Lord taketh away. Blessed be the name of the Lord. That's what God wants a believer to experience. Mao ka nang kabubuton sa Dios. Nga kunaan na mga disaster, mga krisis nga maabot sa itong kinabuhi, kita mo ingon, ang Diyos nagahatag, ang Diyos magakuha. Blessed be the name of the Lord. Now, when disasters come, what we usually feel is, unsa? Panic. Bantayan na ito na. But there are a lot of biblical passages and verses that give us regarding this. Daghang mga saad sa Diyos. Kung imo lang yung tunan ng pulo sa Diyos.
Pananglitan, Deuteronomio 31:6. Be strong and courageous. Do not be afraid and terrified because of them. For the Lord your God goes with you. He will never leave you nor forsake you. Ana, dili gyud siya mo biya kanimo. Ana siya, nagakupot kanimo. Verse 8, the Lord himself goes before you and will be with you. He will never leave you nor forsake you. Do not be afraid. Do not be discouraged. Diha sa Isaiah 41:10. Do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. Psalm 56:3. Unsay saad sa Dios. Unsay gisulti sa Salmo 56:3. When I am afraid, I will put my trust in you. Faith, we can see here, is a requirement in reverse concentrating Bible doctrine. Faith, pagtuo. Pagtuo. Ug kanang imong pagtuo maugmad lamang sa diha nga ikaw magapaminaw, magatuon, dupot sa pagtuon sa pulong sa Dios. Romans 10:17 timan Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. What does God's word say? If God is with us, who can be against us? Sa panahon sa Exodo, in the Exodus, the Jews saw Pharaoh's soldiers. Ano ito problema? But Moses saw the solution to the problem. Iyang gitanaw ang solusyon, dili itong problema. The Jews were victims of the fear-panic ploy. Katong atong giingon kaniya. Fear and faith are mutually exclusive. Di ba? Adversity is the outside pressure of life. Stress is the inside pressure of life. Now, of course, adversity is inevitable, dili kalikayan. Apan ang stress is optional. Nag-agad kun akong tugutan. You see? So adversity is inevitable. Stress is optional. You see, ang matag Kristohanon, matag magtutuo, should take the responsibility for every decision he makes. Kinahanglan, mubarog siya sa iyang paghimog desisyon sa iyang kinabuhi. O also remember this, human solution is no solution. Only divine or God's solution is the real and genuine solution. Prinsipyo kini sa pulong sa Dios. Akong balikon, human solution is no solution. Only divine solution is the real and genuine solution. Now, the next point we will take up is the third categorical problem, which is unsa? Rejection, pagsalikway. Rejection by our friends or rejection by our loved ones. When you are rejected, unsa may imong bation? Kung isalikway ka ba, unsa may imong bation? Unsay bation nimo? Self-pity. Pagkaluoy sa imong kaugalingon. Self-pity, then you become depressed. Di ba? When we are rejected, that means somebody is rejecting us. Di ba? There is a rejector and there is a rejectee. Meaning, unsay buot pasabot? Discarded, set aside, excluded, eliminated. So there is a problem in being rejected, right? One who is rejected becomes stressed and he feels jilted or dejected. This is destructive to the spiritual life. Makaguba gini sa imong espirituhanong panginabuhi. But if a believer has personal love for God,
This is not a problem to him. Dili kinisuliran. In other words, the believer needs to have Bible doctrine metabolized in order to avoid aron siya makalikay being affected when he is rejected in life. In terms of rejection, there is a rejecter and there is a rejectee. It's either you are the rejecter or the rejectee. Whatever or wherever you are, asa ka man dapit ug unsa ka man, the first thing that should be considered is the cause of that rejection. Ang hinungdan. The cause is the problem. When it comes to problems, you either use God's problem-solving device or devices or your human problem-solving device. But remember the principle. Ano sa ito prinsipyo? Human solution is no solution. Only divine solution is the real and guaranteed solution. We have our volition to use. It's a matter of choice na po. Nara sa atong pagpili. You must consider this principle. Adversity is inevitable. Stress is optional. I-rejectee, kinsa man ang rejectee? Mao ang gisalikway, di ba? A rejectee, sinalikway, is the one being rejected. But a rejector, nagsalikway, is the one who rejects. Now, kitang mga magtotoo, gimanduan kita, we are admonished by God's word to be persistent. To be persistent in the cognition, metabolization, and application of Bible doctrine, and let it circulate in the stream of consciousness. Magtuyok-tuyok na sa atong sa galamhan, sa atong consciousness. You see, in the life of a believer, there are many problems that would crop up. And as they hit the believer's life, God's divine assets and divine weapons for him to use are right there, anadiha, in the right lobe of the mentality of his soul. Anadiha sa tuong bahin, sa mentality sa atong kalag. Nato nga mga magtotoo. I'm talking to you as a believer. So, naaman tayo mga problema. Of course, dili man ta makalikay sa mga problema bisan og kita mga magtutuon labaw pita patag mga problema nga atubangon that would crop up. So kung kini mohapak na sa kinabuhi sa magtutuo, ang Dios matinumanon naghatag siya sa iyang divine assets and divine weapons nga magamit nato ingon nga mga magtutuo aron atong magamit sa pagtagbo sa pag-atubang ni ining mga suliran nga moabot sa kinabuhi. It's for the believer to make the outside pressure of adversities internally and become stress to him, or respond them with the use of God, the Holy Spirit's enabling power. Narana nato gyapon nga himuon nato kanang suliran the outside pressure of adversities internally and become stress to him, either mahimon kay imong ipasuod na kanang adversity pasuod internally, you internalize it, then it becomes stress to you. Or imo kanang tubagon ginamit ang gahom sa enabling power of the Holy Spirit. Hence, it all depends on the believer's volition upon. It's a matter of choice. Natay kapilian. Okay? The 3 stages of reactions, narabay tulo ka ingnon ta ang tulo ka ang sa reaction. Denial, una, repression, ikaduha, ug ang ikatulo, projection. Ang denial, ang paglimod ba? Ang repression, paglubong sa kalimot. Imong ilubong. Nila nimo balihon na to. Ilubong sa kalimot. Projection, well,
imong ipahid na ngadto sa ubang tao. You know what? Kitang mga magtotoo are admonished to be sure we are inside the divine dynasty. Pahimangnuan ta kanunay sa Dios. Na baka sa sod sa divine dynasty. So, diha sa imong alibatakan ba? Na baka ikaw mismo. No, by the way, ang tinuod nga ikaw, dili ka ng imong lawas. Imong kagwapo o kagwapa, dili na mo ikaw. Ang tinuod nga ikaw, paminaw, ang tinuod nga ikaw, the real you is what is inside diha sa imong utok, brain, sa imong bagol-bagol. Ana ang ikaw, ang tinuod nga ikaw. Kanang imong lawas, bay rana, puy anan rana. It's a tent, matod ba sa Old Testament. It's a tent. Now, ako kang tagaag pagpaklaro nini. Ang usa ka tagbay sa usa ka bahay, pangutana, mupuyo pa ba siya ni anang baya nga nagkadugta na, nagaguba na anay nagabuslot na ang iyang atop. O niya, o nag-iingon sa kong amigo nga, muto na kung muuwan, natural. Ang haraman muto, muuwan. Ang panwan na, naguba na, nagkaanam na siya o kaunsa. Kadugta. Ang pangutana, ang tagbay mo puyo pa ba siya diha? Natural, muhawa siya. It's not livable anymore. Kanang imong lawas, bahay na, balay. It's a house. It's a tent. Unya, gipuy-an na nimo nga naa diha sa suod. Nga ang ikaw, tinuod nga ikaw na sa suod. Ug sa panahon nga mudugta na ng imong lawas, kaandam na katiguang, wala din na kaskog ang imong tuhod, makatiguang na. Kaya may nagkabata na to. Nobody's getting younger. We're getting old and old every day. Our bones become brittle. And then we are getting closer and closer to our grave. Natingalay, mahadlok na po ka mayong. Hadlok ra po na imong gisgutan. Nawatay mahimo. Mao kini the facts ang tinuod sa pagpaklaro sa Dios. Ngan tinuod nga kita ana sa atong sulod. Okay? Muhawa taning lawasa sa pagkadugta na niini. Okay? And let's not go farther kay dili man na may atong topic nini nga atong paghisgot dinhi. So, we are admonished, believers are admonished to be sure we are inside the divine dynasty diya sa atong alimpatakan. So that when we make any decision, we are inside the area of strength. Kanang imong gipuyan, kining atong gipuyan, nga divine dynasty kung wa kay sa diha. Kini mao ang dapit nga diin gitawag kini og area of strength. Dili ni area of weakness. This is the area of strength that whenever you make any decision, underline the word, any decision, surely that decision would be right and good. Right with God. Mao nagingan lang na tuog divine good. Kay kanang desisyon na mo'y nakaingon sa resulta. Mo'y resulta sa buhat nga maayo nga iya sa Dios. I hope na klaro nimo ni. I hope nga sunod kag maayo nini. Our reaction to rejection will complicate our life. Thus, forget Bible doctrine to use, we become miserable. Balikon ko. Our rejection or reaction to rejection, ang atong pag-react ba sa aning pagsalikway. Nagisalikway ka naman, kung mo-react ka niya na, this will complicate our life. Magkasamot o kaguliyang, magkagrabe na noon. Thus, forget Bible doctrine to use, we become miserable. Bitaw itong ang pangutana, when does a believer become miserable in life? Sayon rang tubag. Ang tubag nini,
Just ignore Bible doctrine. Forget Bible doctrine. Don't have interest on Bible doctrine. That will surely make you miserable. What ay mahimo niya na. Prinsipyo ka na sa pulong sa Diyos. Let's not forget one thing in terms of this impersonal love. Ang impersonal love, lahi ni sa personal love. Ang personal love, alang lamang sa Diyos ug sa imong mga hinigugma like your husband, your wife, your children. Personal kanang gumaha. Okay? Ang impersonal love, alang sa tanan. Malaksot ba na, magwapo ba na, magwapa ba na, madautan ba na, maayo ba na, way pili. Mao nay impersonal love nga imong ay gamiton ngadto kanila. Virtue kana, bertud kana sa pulong sa Dios. Bertud kana sa pagtulunan sa pulong sa Dios. Impersonal love in another description is by being free from any mental, lingual, or oversins. Kung wa kay mga sa, mao ka ng impersonal love ang imong magamit. Free from any mental attitude sin, free from any lingual sin, free from any oversins. That is impersonal love. Now, when we use this feeling of the Holy Spirit love, your spiritual life continues to be solid and moving forward. See? Ligon ug nagapadayon sa pagsibog sa unahan. Life for the believer becomes complicated when he fragments because of reaction to rejection. Kung mo react ka ni kaniya ng pagsalikway, magisalikway ka naman, mo react ka niya na, mao nigingon nga, you will fragment, mabungkag, pareha ragod niya, kumparar mangod ni sa granada, inig ulbo niya na, explode niya na. It fragments, magkatibulaag. See? Now, niya ay usa ka term din word nga iconoclastic arrogance. Unsa may but pasabot ni tagsara man ni gamiton kining pulunga. Iconoclastic arrogance. Ang iconoclastic arrogance means when we have an idol, natay role model, okay? Maartista ba na, unsa ba na siyang figure nga popular. When we have an idol, then we later on he later on rejects you. Kana siyang idol will reject you. We likewise reject him as our reaction, di ba? Kung mo reject siya nimo, mo reject po kaniya. Mo imong reaksyon. We have already said that there is a problem in being rejected in life. Remember, if there is a rejecter, there will always be a rejectee. Once the rejectee reacts to the rejecter because he has nothing to lean on, nothing to use in his being rejected, he becomes a loser. May mo siyang pildiro. Thus, the believer needs to have Bible doctrine in his soul so he would be able to respond, not react, to the rejecter. The believer has to learn to metabolize and apply Bible doctrine to become a winner in this area of being rejected. In short, sa laktod nga pagkasulti, he should learn the 10 problem-solving devices God provides, that God has provided him to use. So, kinahanglan atong katunan. Kining na po ka mga suliran o pagkasulbaran sa mga suliran. Gitanyag sa Diyos kanato. We have to extrapolate all the doctrinal rationales when facing any problem in life. Yes, there are myriads of problems. Be it in marriage, be it in business,
be it in your peers, etc. And we need not react to those problems, but just respond. Dinhita mohonong una sa atong paghisgot niini, ug ato kining ipadayon sa sunod natong panag-uban dinhi sa atong Bible study through the YouTube. Magampo kita. The scripture declares God in this manner loved the world that he gave his only born Son, that anyone believing in him may not perish, but have everlasting life. For God sent not his Son into the world to condemn the world, but that the world through him might be saved. He that believeth on him is not condemned, but he that believeth not is condemned already, because he hath not believed in the name of the only begotten Son of God. Jesus Christ went to the cross. He died for the sins of the human race. He removed the barrier between man and God, so that man can step across into eternal life by trusting in Christ as Savior. And therefore, as you sit here with your eyes closed, to assure you of privacy, you have the option right now of making the greatest decision in life, the decision that brings you everlasting life, deliverance from the wrath of God to come, the lake of fire. Becoming a member of the royal family of God, having righteousness imputed to you permanently, and that is the decision to trust in Christ as your Savior. To believe that He died on the cross for your sins. That's the only thing that you have to do to get eternal life, and that's the only thing that you can do to get eternal life. You can't do anything else. In response to the question, "Sirs, what must I do to be saved?" the answer came back, "Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved." The way to eternal life is faith in Christ. Therefore, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Let us pray. Nagapasalamat kami kanimo, O Dios, niya nang unsa kadako nga kaluwasan nga imong gitanyag gihatag kanamo pinaagi sa imong bugtong anak nga si Ginoong Kristo. Bisan tuod wa kami katakos, we do not deserve your love because of our sinfulness and unfaithfulness to you. Ikaw nagapabilin gayod, you have ever been faithful and always will be to your word. Paamguha kami, O Diyos, and be aware that you and your word are the only two immutables nga wa na'y pagkausap throughout the universe. And realizing that always, may we make these two immutables our priority at among pasiuna sa among pagkinabuhi niining kalibutan, thus reaching our goal, which is spiritual maturity. Nagapasalamat kami kanimo, O Dios, sa imong manindot nga protocol plan for each one of us, members of the royal family of God, which you have taught us in your word, a plan which is the best and the highest. Nagapasalamat kami kanimo niining among pakigambitay nga among gipakita sa usag-usa ang tinuod matuod nga doctrinal concept of Christian fellowship, which has developed within us as a result of Bible doctrine resident in our soul. Kining tanan, O Dios, we ask in the name of our wonderful Lord Jesus Christ, our only Savior. Amen.